Čau, vítam vás u nového Puppy Playtime a dneska ideme pokračovať. Prvý diel už mám na kanáli a ideme dneska pokračovať, takže ideme na to. OK, sme tu. Takže tu som minule pozeral, že toto nie je tu energia. Toto tu sú strašne creepy stroje, akože fakt. Ale počkať, toto dvere mi niečo pripomínajú, reálne mi niečo pripomínajú a dosť viem asi čo. Dobre. Tam je nejaká platforma, poďme tam. Dobre. Tu je kazetka. So, Stella, what made you want to work at the Playtime Co. factory? Playing with toys when I was young. So magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience, that's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really wish I could go back to being a kid, I mean. And it's weird, because adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult. Your body just gets older, and then you die. Poof. Human bodies just can't stay young forever. There's things though, like some trees that can stay alive even while being way older than a person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than them. So I guess everyone is always young to something. Right? All right, I think we're getting a little off track. OK. Takže kazetka bola docela zaujímavá. Preklad nájdete hoci kde inde, len nie u mňa. To super. Alebo si zapnite titulky. Dobré. Hej, zapnite si titulky. Jak tu robiť? Mám nápad. Hej, poď. Máte? Jo, tu. Sparta jump! Okay, any fall damage? Ty vole. Dobre. Kamo, on na mňa čumí. Nie, tak ti treba. Doka. Ja. Jo, dobré. Prestanem. A čo budete robiť vy? No? Čo urobíš? No? Daj mi tú hračku. Takže budeme vytvárať hračku. OK. OK, to choď.
Kamo, auto to je strašne cool, jak sa to tu všetko hýbe. A tam hore tie boxy. Počkaj, mne sa zdá, že on sa hýbe, tak toto veci sa ono hýbu do koločka, ok. No kto ide? No aha, už mám. OK. Nie, saving, to nie. Ja wiem, čo ide. Počkaj, získa si dvierka. No na schody vypekla. Čo? Nie, čo mám robiť? Nie. Vstávaj. Ty vole, ja sa teraz sedím jak toto. OK, takže už viem, čo mám čakať. A moja taktika v tých hororovkách je toto. Ísť pozadu. A keď sa ozve zvuk, no tak utekam. Kúkajte na ňo. Kúkaj. Ty vole, kúkajte. Dobre, skoro som zasekla nožka. Buk, OK. Poď. Poď. Ne, poď, prosím. Bože, prečo som to zapínal vôbec? Poď. Poď. Ventka. Nie, on je tam, otvor sa. Poď. Poď. Box, ber ten box. Bože. OK. Ale prečo z neho ide krev? Prečo ide z neho krev? Dobra. Toto je to, čo sme mali nájsť. OK, to je tá makolica. A tu sa mi zdá, že mal byť taký... Yes, tam je. O tom natočím niekedy top 10. A tam je limón. Dám aj polstu určite. OK. Kazetka. A tu je. Ja som opäť. Final log. New relation. Experiment 1006. 1006. Coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried
Tak. Týpek dostal od Hugy o fall damage, kamo. Ale čo keď ten 1006 je Hugy? Čo keď je to on? Ten experiment 1006. Dobre. Nie, stoj. Choď späť. Utekaj. Nebezpečenstvo. Otoč sa. Fuj, tie mŕtve hračky. Tento tu je od krve, tento. Jedine táto hračka je poho. Akože good. Si poho. Dobre, otváram dvere. Tu melódiu sa mi zdá, že už som niekedy počul. O môj Bože, to je creepy. Dobre. Eat for content. What the fuck? Otvoril si moju screen. Nie sa to buglo. OK, takže... Toto bol teda dobrý diel. Neviem, akože docela funny bolo, keď sa mi to teraz buglo oka. Takže... Čus! A na budúce Poppy Playtime Chapter 2. Adiós.